Anyalaki din! Kasano itan anak ko? Awan pagbayad ko itilinding ko inton bigat. Anya? Pangaasim ko mamutan Agdawat kay ti kwarta kinilando. Sigurado nga ada kwarta na dayjay. Sige nanang, di kay madanagan, taawagak inton madamdama. Agyaman anak ko. Awan nga minti amok apagutangak iti kwarta. Kunak nga ro, di kay madanagan nanang, taawagak nilando. Anya lakit din ay. Sige, uray 1.5 laang no iso. Wano saan? Anayo mun a 2,000. Apag iso, awam mo laangan abasto tayo dito'y balay. Uwan! Nanang, ariglado dayta. Amoy umatan. Amin nakidawakin nilando, kat ipaay na. Hello, Dina. Hello, honey. Kumusta? Hapay nga umawawag ka. Anya ti masapul mo. Kwa, amangan no saan ka abisi ita, honey? Saan mat? Hapay ka di. Kailiw ka ngamin unay. Amumatan, may sa alawasan tinapalabas, manipod idi na udi ang nagkita ta. Oh, sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Kat, ijay dating tagpuan honey. Anya ka nakitin ay ha? Okay. See you there later. Ay ayatan ka unay-unay lando. Si kalaang tilalaki itibiyag ko. Mamati ka kumamot kanya. Agyaman ak to kasta, Dina. Ay ayatan kamat unay-unay. Ay wan gayam. Adda nga min utang ko anas kan abayadak inton bigat. Ang mga no adda kwartam honey. Ha? Mano ka diti masapul mo, honey? Uray 2,000 lang honey. Oh, day talaga yan. Oh, sige. Itad ko inton madamdama. Oh, hagyaman ako na ilando, my loves. I love you. Ay na, agyaman tadamot lang ti pagbayad ko inton bigat anak ko. Siyempre anya lakit din aya. Awan pa'y ti malagip ko nagkidawakin nilando asaan na nga inted. Nagsingpet at talaga nilando. No awan la kumat asawa na. Kano saan alakay? Ay nagasawa kayon. Ay nananang, umdasa na pagkwarta akla ang dadya alakay. Ha? Ay kayat mo asawan. Saan mo nga ay ayatan nilandaw? Saan mo't nanang? Diyak kayat ti agulbod. Kwarta na laang ti kayat ko niya. Aniya? Nanang, anusak laang uray lakay. Anusak, tadamot kwarta na. Plano pa talaga ti gumatang itilugan, manong. Uray di lugan nga L300 man. Ha? Ne, sigurado ka kadi iti dahi taading ka. Wan amanong, kayat ko ti L300 tapno double purpose ba? Mabalin ko ang mausar no ada papanak. Kan kang runaan na, mausar ko no agi-deliver ak iti lakok at chili oil. Sa bagay, husto ka iti dahi nga imbagam. Double purpose. Wan manong, mas may mayat dayjay ngam tay lugan ang inginaan saan aya. Huwag mat ka di Kahit, kaano nga ron ti plano, mapananggatang mo itilugan. Iti kabiitan a panahon manong. Gumatang akon itilugan ko. Siya akong ti mangi-drive no aday deliver ko. Kabaalak man. Andiya, ni Clara, gimatang itilugan ko naman ako. Wala nang, gimatang agpay so itilugan na, ngam nagalasmat. Ay na,
paulak ka talaga. Gimatang pailaang nukas jay tumatlaang. O, na yun ay aday dya akasinsin mo. No ti pa nagkunana kat umapalak itilugan a ginatang na, ay, nagbidot. I can buy a car asaan akas itilugan na. Ay huon kaya't mo asawan. Agpagatang kamot itilugan kinilan daw anak ko. Wala nang agpagatang akin nilando. Tayman presentable alugan saan akas itilugan na. Ha? Kasla pagluganan mo't itibangkay. Anya ngay nga rod kat iso nga rod ti kabailan na agatangan. Anya lakit din aya. Sa bagay, isulaang ti afford na nanang. Apay matakas taunay ti panagkatkatawa may tilugan ni Carla, si Kadina. Katawa ak ata nagalas mo ngamin. Kasla pangiluganan na iti bangkay. Anya? Uray po utem to. Makagatangak itilugan ko. Saan akas dyan? Ay na, makagatang kaang yung kwarta mo't yala kaya pagkukwarta ti pagtaudan na. Saan mo matabuko na banog, si kakit di man? Anya? Naimbag ni Carla, tauri kas di tilugan na. Nagtao, di ti marangal na paraan ako nada. Sana nagtao, di ti palanggundaway, di pada na tao. Nagadumatan nga ibagbagang. Di ka man langan. Anya? Ni di na pa'y amis mo akasinsin ko tinangibaga iti kastakan ka? Uray pa'y kasinsin mo dya tao no talaga nagalas dugali na. Anwag nga taaya? Taag sa o ti kasta. Naguya umutan? Kundi uyaw Yung padpadamat nga awanan, ti awanan bayin. Agihaman adi, no makagatang itilugan na haylak suno kotse? Oo, makagatang siguro. Ngam saan na matabuko da kwarta ti gatang na no bilang? Anya ngay, kat agtaod akin nilando ala kaya pagkukwartaan na, kasta ka di? Kata niya pa'y pangalan na kumangay, iti igatang na tilugan, kat awam trabaho na. Sa bagay, awan trabaho na. Ngam trabaho na mo ti manggundaway iti tattao. Sabi, tirador iti lalakay. Mas nakakatawa siya. Anya lakit din ay. Awanin at talaga tikid daw agpay kan ka, landuhani. Agyaman na ka, gaputa tinungpal mo matlaang tilugan akayat ko. Basta para kan ka, aramidak ti amin. Magatang kulaang ti kayat mo. Agyaman na ka talaga, honey, my loves. Sabay la kumatay aywanam jay lugan. Dakalagata dinagastos ko ijay. Wen, honey, di ka madanagan. Gaputano kasano ti panangayaywan ko kan ka. Kastamot ti panangaywan ko itilugan aginatang mo para kanya. No, agyaman ak no kastahani. O ala, rumuatan dito hotel. Agawid akon. Siguradon nga gururay ti asawa. Ay, wow! Talaga nga dalugan mo, di na. Ay, wala. Anya lakit din, aya. Manungay mo tinanggatang mo tilugan mo. Ay, mano tinanggatang nilando alaklakayam. Si kakit di mo. Katpudno man. Ay, basta, milyones tinanggatang nilando itilugan ko. Kasta niya, damag kumet. Nga amu ka no ti asawa na, kanta kita anak na ti may papanitilugan na ginatang na para ka. Ha? Pudno ka di? Anya? Ama kan kidi man no sublian tanto lang tilugan ng ibagbagam. Ay, saan ang mapasamak dayta si kabakla? Kukwak lang tilugan. Gaputa siyak tinang tedan nilando. Niya?
baga. Kasano akpaitan. Ha? Apay anak ko. Apay akas tamot ti panagsangit mo. Ada ka di parikot. Awanan nilang nanang. Anyat kahit mo asawan. Natayan, nanang. Aniya? Ay, kasano ka ngay itan? Asino ngayon ti pagdawatam iti kwarta? Nukas day nga awan abasto tayo dito balay. Ninanang mo. Awanan Pinas ka nga agtrabaho kandina. Natayan nilang daw. Kunaklakit din o asino ti magmag na. Si kamot gayam kasinsin. Ha? Apay nga amagmag na ka. Ayan na kay ngamin jay lugan mo. Anya? Sa dino ay ti papanam. Umay ka na. Makilugan ka kanya kon. Ano samlahang ata? Dahito'y lugan ko kat saan akas itilugan mo ang inginaan. Labsan naklatan, Clara. Diyak kayat ti aglugan iti lalakaan alugan mo. Amangan no aguya kakpay gapo iti angot na. Anya? Ala, ingkan! Kung naman lang no sino dahi babae no makasao. Amangan ka no aguyak no aglugan itilugan ko alalakaan. Nagturod mata na ng iba kay ti kastagan ka. Bay amo na. Tinapatag kat legal tinagtaudan jay lugan ko. Saan akas kan kwa na? Anagtaod lang itilakay anagkukwartaan na. Ay, wala. Ay, iso nga ita, tanatayin jalakay. Awanan, ti pagdawatan na ti kwarta. Agtrabaho adi! Tapno ada ti pag-maintenance na itilugan na nga ipampanakal na. Kasano itan, nanang? Naku na dagiti anak ni Landong asublienda kano tilugan. Aniya? Unanang, day ti bagbagada. Awan kano ti karbengak amang tagi ko ay tilugan. Gaputa saan ko kano ako kwa. Ay, kasano nga ron itan anak ko? Ay, anyay nga rod, nanang. Sa anak mo't amabalin amakirin ni Kyar. Gaputa mo ti kaadwan, akwarta ni Lando tinaigatang itilugan. Kaya't mo asawan, isublim nga raud. Uwanin, ananang. Ad-adda na kababain no saan ko nga isubli. Kawan mo't gaya man di lugan ni Dina nga ipampanakal na ating ko. Ha? Anyat kahit mo asawan, manong? Inala ka no dagi anak ni Lando. Diyan ngay lakay ang nagkukwartaan na itinabayag. Anya? Kasta aya? Wen, nakita nga rod dalayo iti kalman anapandain nalad ta balay da. Ay, awanan tilugan nga ipampanakal ni Dina. Sinublidan. Wen kasta unay apalastog na iti. Isupay Uyawan na pa'y tilugan ko alalakaan ka no. Anya nga ita. Bay amo na. Wen saanan anasken nga ibaga. Addaken kuanan ang mga miris ka dagiti insaw-sawang na iti. Ay, apay nga magmagnakamat aber. Dinakman kasarsarita si kabakla. Ay, damdamag lang. No, apay nga magmagnaka. Agungot ka matan. Anya? Ay, piman man ni Dina. Awanan tilugan na nga ipampanakal na sinublidan. Anya? No saan nga minanagtao di buko da banog. Saan nga ipanakal. Kan kang runaan na. Saan ka nga aguyaw itilugan sa bali at tao. Anya nga ita. Kahit gusto mo tin nagadumatan nga bagbagam. Di ko namkit di. Nasakit tinake mo. Ang laki di na ya.
Nanang, anya ka din ti mapaspasama ka nga. Apay kas ta tilangam. Ay, itay pa'y gabi na sakit ti tel ko. Anya, ay sus, ang mga noon niya daytan, ipan kayo laang iji ospital. Ay, saan anak ko? Pumipya siguro intun madamdama. Nasakit at talaga ti tel ko. Marigatan akpay nga umaangas anak ko. Ay, mabit lang, nanang. Mapanak agkid daw ititulong di ta kaaruba, barang ada tao. Ay, nakababaing sakit di anak ko. Siyak ti makaam mo, nanang. Naimbag ta naranaan ka kasinsin. Ha? Kaslamatan danagan ka matitikas sa alangam. Ni nanang amin insan, marigatan nga umangas. Kan nasakit ka no titil-til na. Panagkunak kat agay high blood manen. Kasta aya. Kahit, anya nga ro dita. Itaray ko kung may ospital, insan. Amangan numabalin abuludan tilugan nyo. Ha? Bulodem ko nang. Ay, ikat no lalakaan tilugan ni ating ko. Anya? Mapankalaan ngayon kadagiti daduma akaruba. Bareng adda mabulod mo ang inginaan na lugan. Pangaasim kumamatan a insan. Biyag ni nanang ti pampanunutak. Agyaman ka. Tadapay na batbati nga asik kada kayo. Uray kasta unay apananguy uyaw-uyo ide itilugan ni ading ko. Unaklakit din no apay nga awan tilugan ko. Inusaryo gayam anapan iti ospital. Ha? Ay, naimbag man ta saan kayo anaguyak nga gina. Insan, husto kumamatan ah. Amok ang nagbidutak idi, kan naglablabusa. Awan nga mina, hindi lugan mo nga ipampanakkel mo anya. Iso akasta ka. Kuha. No aguyaw ka iti. Kunam lalo saan mo amasapul ti tulong mi, iti sumarsarunong aldaw. Di ka di mabain iti kasta nga aramid mo. Pasensya ka kuman insan. Ikarik asaanan ang maulit pa eh. Uyaw-uyaw am tilugan ko, ibagbag ang mga L300 laang. Ibagampay apagluganan iti bangkay. Sa ita, umay-umay kagkid daw iti tulong. Uray kastoy laang tilugan ko, ayos laang, mausar ko anywhere, anytime. Ha? Saan akas itilugan nga ipampanakkel mo? As saan mo ama irwar anytime? Taama nga no makita ti anak day dilando. Nasayaat mo ta sinublidan. Insan. Nagpatinggamot lang ti kinapangas mo, salbag kakitde. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.